Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Urang heksa kajela u Edmund Arnold Myrthong ulakhor ya katak maksir ringkat bat kanam overall trophy ha ka Mr. and Miss India 2025 bala penyat da ka World Fitness Federation ka bala long ha ka khatsau bat khat santarik minta ubenai ha chandikar ka jingyo pediang u Arnold ya katika nam kadai ha ka kerdan Yakob jong ka denim jeans model ha ka liang kishinrang kumjo u Ebenezer Kongsit ulakhor ya katak maksiar ha ka classic bodybuilding but one basaw ha ka senior men's bodybuilding ha ka junior bodybuilding u Elnathan A. Wajri ulakhor ya katak marnong but basaw ha ka junior Bermuda Beach model habapai syakaliang ka sports model jongki kentei kakong Michels Imli kalakhor ya katak maksiar kadba kakong rimaka khar umnut kalawan basaw ha ka fitness glamour jongki kentei ya kani kakenhon lasan randang do President ka Meghalaya Bodybuilding and Fitness Association uba Flanagan Kharwanlang bat ka team manager kakong Alina Sansha Kharwanlang kiladon hadu shispa akhendai pusan ngut kinong binta kibalawan nakeleng jongkari India.